قري مسخ غري علو خبري مسخ غري علو خبري ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትሉ ናይ ወትሩ ትምኒተ እዩ እምበኣር ሎሚ እውን ከምቲ ወትሩ ንሪኦ ኣገዳስነት ዘለዎም ብደረጃ ዓለምና ቆላሕቲ ዓለምና ስሒቦም ዘለዉ ዓበይቲ ዛዕባታት ነቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮኑስ ንምሉእ ዓለም ክትንክፍ ዝኽእል ኣርእስቲ ዘለዎም ዜናታት ክንርኢ ኢና ሓደ ካብኡ ድማ ኢራን እስራኤል ምስ ኢራን እትገብሮ ዘላ ምፍጣት እዩ ከም ንዝክሮ ኣብ ዝሓለፈ ኢራን ግብረ መልሲ ናይቲ ኣብ ኤምባሲናት ኣብ ሱርያ ዘጋጠመ ሂባ ነይራ እቲ ናይ ውግእ ካቢነ ናይ እስራኤል ድማ ክጋባእ ቀኒዩ ኣሜሪካ ፈረንሳ ዓዲ እንግሊዝ ኩላቶም ክልምንዎም ቀኒዮም ኣብ መወዳእታ እዚ ኣኽለኩም ግብረ መልሲ ትግበሩ ብመብዛሕትኡ ኣፅዋር ተኸላኺልኩም ኢኹም ብዙሕ ዕንወት ኣይወረደልኩምን እኮ ካብቲ መጥቃዕቲ ክብልዎም ቀኒዮም እስራኤል ነታንያሁ ግን ብጀካ ውግእ ካል ቋንቋ ስለዘይፈልጥ ግብረ መልሲ ክወስድ እየ ብምባል ኣንጻር ኩሎም ተበጊስ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ክንሪኦ ዘለና እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ እዮም ክወስዱ ብኸመይ እዮም ክወስዱ ኢራን ከእንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ ትኽእል ኣሜሪካ እንታይ ተራ ነይርዋ ኣብቲ ውግእ ሓድሽ ሓበሬታ ኣብቲ መጀመርያ ንእስራኤል ዘጋንን ዝነበረ ሓበሬታ ቀስ እናበለት ሓቂ ስለ ዝወፅእ ኢራን ዘጥቃዓቶ ኣፅዋር ከመን ይመሊስዎ ብኸመይ ይድሒኑ ብዙሕ ኣርስታት ክንርኢ ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ብኩሉ መኣዝን ክፍትሾ ኢና ካብ ብዙሓት ኤክስፐርት ዝመፀት ሓበሬታ እውን ክንርኢ ኢና ነገረ መንገደይ ጉዳይ ናይ ዩክሬን እውን ክትንክፈክፍትን እያ ኣብዚ ማለት እዩ ሶ ፕሌስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ድማ ፅንሑ እናበልኩ መጀመርያ ብምንታይ ክጅምር ደልየ ኣለኹ መስለኩም እስኪ let's start with this one ኣብዚ ሓለፈ ቁርብተለይ ብዛዕባ እቲ ዝግበር ዘሎ ኮሜንት ቡን መንጀምር በዚ spokesperson John Kirby being asked today by CNN's Kate Bolduan about reports that the U.S. won't participate in a counterstrike against Iran after their attempted strike on Israel this weekend. Everything is reading tea leaves at this point, but let's play this clip. So CNN reporting is the following, John. President Joe Biden and senior members of his national security team have told their counterparts the United States will not participate in any offensive action against Iran. That's according to U.S. officials familiar with the matter. I've seen similar reporting in Reuters, Axios. So, እንታይና ንርሰም ዘለና መጀመርያ እቲ መጥቃዕቲ ኢራን ናብ ቆንስላዊ ጉዳያት ወይ ከዓ ቆንስል ናይ እስራኤል ነቲ ናይ ኤምባሲ ጉዳይ ናይ ኣምባሳደራትን ሓለፍቲ ናይ ኢራን ኣብ ደማስከስ ሱርያ ምስ ሰጥቅዐት እንታይ ኣጋጢሙ ቀልጢፉ መብዛሕትኡ ዓለም ኩነኔ ክህብ ይግብኦ ነይሩ ንእስራኤል ካልኦት ሃገራት ይበኔንተን ሓያላት ሃገራት ግን ውሕጥ ኣቢሎም ማትም ኢሎም መጀመሪኦም እውን ኣይኮኑም ብዙሕ ግዜ መጥቃዕቲ ኣብ ኢራን ይግበር ስለ ዝነበረ ብዙሕ ሳይንቲስትስ ብዙሕ ኪላታት ናይ ኢራን ቀስ ብቐስ ብእስራኤል ይጭወዩን ይቕተሉን ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ ሓቂ እዚ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ድማ ብናይ ጀኔቫ ኮንቬንሽን ዝኾነ ይኹን ኤምባሲ ናይ ሓንቲ ሃገር ልክዕ እቲ ኤምባሲ እንድሕራሪምካ ነቲ ሃገር ከም ዝሃረምካ እዩ ዝቑፀር እዚ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዩ ከምኡ እንተጋጢሙ ድማ እታ ከምኡ ዘጋጠመ ሃገር ግብረ መልሲ ክትህብ መሰል ኣለዎ ብኢንተርናሽናል ሎው ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ራሽያ ሓድሽ እማመ ኣቕሪባ ማለት እዩ እዚ እስራኤል ዝገበረቶ ብሴኪሪቲ ካውንስል ናይ ዩኤን ክኹነን ኣለዉ ብምባል ሓድሽ እማመ ምስ ኣቕረበት ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዓዲ እንግሊዝን ገለመለን ሸተት ኢሉ ክዛረባ ይደለያን ኣንጻር እስራኤል ዝኾነ ነገር ክብሉ ስለዘይክል ወላ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣፍሪሳ ኸላ መጀመርያ እውን ኣይኮነ ኣብ ቃዛ ብተደጋጋሚ ክትገብሮ ዝፀንሐትን ንዓመታት ዝገበረቶን ስለ ዝኾነ እምበኣር ድሕሪኡ ኣሜሪካ እዚ ናይ ኢራን ግብረ መልሲ ምስ ተዋህበ ቀልጢፋ እንታይ ኢላ ንኢራን ኮኒና ኣሜሪካ እስራኤል ዓዲ እንግሊዝ ኮይኖም ፈረንሳ ጀርመን ኩላቶም ኣብ ምኹናን ተጓዒዮም እዮም ኣብ ልዕሊኡ ግን እስራኤል ክትንካ ከም ዘለዋ ምክንያቱ ግብረ መልስን ድሕሪባ መጥቃዕቲ ክትወስድ ኮይና ኣሜሪካ ከምዘይትሕግዛ ተዛሪቦም ነይሮም ብኣፎም ተዛሪቦም ኣብ ፅሑፍ ወፂኡ ብዝተፈላለየ ከም ዝተባሃለ ተገሊፁ ንእስራኤል ከተጥቅዑ ሕጂ ከም ብሓድሽ ሓደ ብሓደ ኢኹም ዘለኹም ሕጂ ኣጥቂዕኩሞም ኣጥቂዑምኩም ኣለዉ እንትኾነ እቲ ናቶም መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሲቪላዊ ሰብ መጉዳእቲ ይወረደን 99 ሚእታዊ ድማ ተኸላኺልና የልና ኣለና ስለዚ ተዓዊትኩም ኣለኹም መጥቃዕቲ ትግበሩ እንተክትገብሩ ኮይንኩም ግን ኣሜሪካ ምሳኹም የላን ኢላ ነይራ እዚ እቲ መጀመርያ ዝብልዎ እዩ ኩሉ ግዜ ተግባር ናይ ኣሜሪካ ክንክተል ኣለና ዘረቦም ኣይኮነን እየ ዝብል ፅንዕ ኢሉ ግን ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ዝተባሃለ ሓቂ ድዩ ምስ በለቶ ስምዕዎ ሕጂ ኢዶም ክሕውስ ከም ዝኽእሉ ኣብቲ መጥቃዕቲ ከተንብሁ ጀሚሮም ኣለዉ CBS News, The Washington Post, and many more. I list that out to ask you, is that reporting accurate? Is that the position of the Biden administration? I really can't go any further than what I've gone to here this morning, Kate. I'm not going to get into the diplomatic conversations that the President and the Prime Minister had on Saturday night or have had at any other time. We want to make sure that Israel can defend itself. We actively participated in that self-defense on Saturday night. We will stay committed to Israel's self-defense. At the same time, we want to see tensions de-escalated. We don't want to see a war with Iran, and we certainly aren't looking for a wider conflict in the region. Do you dispute that reporting? Again, I think I'm just going to leave it right at that.
እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ኣብ መንጎም ነቲ ንእስራኤል ክትሕግዝዋ ዲኹም ኣይትሕግዝዋን ምሽ ኣይንሕግዛን ኢና ዝብል ዘሎ ሓበሬታ ወፂኡ ዘሎ ሲ ከተጥቅዕ እንድሕር ኮይና ንኢራን ኣይንሕግዛን ኢና ትብልዎ ዘለኹም ሲ ትግባር ኣለዎ ድዩ የብሉን ምስ በለቶ እንታይ ይብል ኣሎ ኣባክ ብዛዕባ ክዛረብ ኣይክልኒ ኢሉ ኣብቲ ዝሓለፈ ከምኡ ይብሉ ነይሮም ንምክልኻል ናይ እስራኤል ክንሕግዝ ኢና ንመጥቃዕቲ ግን ኢድና ኣይንሕውስና ኢሉ ንነተንያሁ ፕሬዚደንት ባይደን ከም ዝነገሮ ተነጊሩ ነይሩ ብብዙሕ ምንጭታት ናይ ዜና ናይ ኣሜሪካ ድማ ወፂኡ ነይሩ ትብሎ ኣላ ኣብዚ ሕጂ ግን مرجع سناتهم كسينا بالهم زغيروا لك كمتي أبي عزاز جبروا زنبر بأفهم بقى إسرائيل كم زغ جبروا له قال له خلص أنهم تحت جن أسوار كوبز جمرو ستجا جامي تم أساسها لبحري الجون نرلنا سزي إسرائيل خطتك كم تقيل وساننا إسرائيل قال خبري جميرة مالو الزعجي بخاله من قد خاص كان رأيه وهنياتو أبتي زحلفة وج كمينيرو كان رينا مخنياتو بزعنا جرى الله بزي كتري وكتفلتوا زال لكم إسرائيل حيل زلوا حيال هجري هتمثل جن كم زي كونك كتفلتوا لكم. In terms of what is currently on the horizon. So yesterday we brought everybody the news that the Israeli government had vowed to retaliate against the Iranians. There was some question as to whether President Biden and his pressure on the Israelis not to militarily retaliate. He said, take the win, you got the win, don't widen this into a broader war. There does now, though, seem to be a change. The U.S. government now saying that any response is up to the Israelis. This was John Kirby, the White House spokesperson, talking about this from the podium yesterday. Let's take a listen. Is the administration presenting alternatives to Netanyahu? This is an Israeli decision to make, whether and how they'll respond to what Iran did on Saturday, and we're going to leave it squarely with them. Their decision to make, but are you making suggestions? We are not involved in their decision-making process about a potential response. So it's up to the Israeli government for what some sort of potential response. So exactly. بيتقينوا بتي أمريكا إسرائيل دليتكم جبروا إحنا هذا ما أبك الخلناتكم كنحجزينا يجذب الزلوا سلزي أنت يمكن رمز زلوا تزربا كل جزء من جيمز قد فوا لا ما أنتيو إسرائيل زدليت تأخذ جبرمو دحريو كينو قرونا اليوم كم جيرو مجن إحنا غا مبصعاتنا إن إسرائيل كنت كلا خلال الله سلزي مبصعات سلزي لنا بمبال نتزربا كتقوي وسلز دليو يحد ملو وحج مالتي سلامتاي كم جيرو سخونة بريزنتنا أمريكا وي بوليتيكانيا أمريكا أنصار دليتنا إسرائيل تطوق سلزي كلي تطوق بالفتينو كويو كم بتحرم جارجا وجي أمه خمسلو دحريو مرجع أمن قهيرو يقدر له كأس بقص نتاقدم زي مجمرة تهنديدهم زوجوا نعلي وياخذ له سلزي بتتجا جامي كل جزء إسرائيل عبد حلف بفلا يزن نتنياهو كم زي مستير ونا يكونون بعافو كفي تسعة عربي بوليتيكيين أمريكا أنصارهم دليتك جبر خيله عموداتا أبناتنا مسمر كم جاتو سلز فلت بمبال فيديو لكم تبلا بزن تمسينها سلزي حلفو أمبر كم قبل أب تويتر زور فيديو له لازم تاي مالتيو أتي زي أب بوليتيكان أمريكان رؤية زلنا بتدقاقامي نتنياهو أفو كفيتو كزاربون تسمع الليو سلزي هجوان تقوني أمريكا نت إيران تقبرو نت إسرائيل تقبرو كدق فهم تخيل يجوزنا كارزالو نغطى لسك. The U.S. government now has completely changed its tune. First, it was take the win, don't do anything. The Israeli war cabinet immediately, there were some deliberations. Both two members, Benny Gantz and Yoav Gallant, the defense minister, both immediately advocated for a retaliatory strike. Apparently, Netanyahu said, we got to hold off until I talk to President Biden. President Biden tells him not to do it. However, in the interim 12 to 24 hours, there's now been a change from the Israelis where all is being telegraphed from the IDF to the U.S. government and now in the change of rhetoric where we're like expecting some sort of military retaliation. Yesterday, they had said at a time and place of their choosing, it is now expected, not necessarily imminently, but somewhere within, So, أمودتا أمريكا نتي كتكلكلات خل زنبرات إسرائيل كم زقارتون إسرائيل دما كتجبر ملسك كتب كم تخل يو ترديج اللابزوانزي لتزا قرم كوناتات كأبز زي لكوس خلكم أنا مهنيت بزح حبريتات سلزك بزلون حركة أبو أمريكا فلوي حلافي حلفنا أمريكا مالتيو نيران دويلس كان تايلوم بجاهم من دون إسرائيل متقعد خجبرو أفقدوا لهم قال مهنياتو متقعد خنجبرين على مسمع سلز أبي يناسي قبر ملساي تهبوا ما بقلب بوتاسي كهرمو أفقدوا لهم زبل نيران يلمنهم زلو مهنياتو إسرائيل كسمعوا واسل زي قالوا الصوم سمعنا إيران قبلوا إيران كانت لا يسمعهم باي ذا واي إيران أبزوانزي دقف دبلوماسيوي يكون even what هدراو دقفون كاب راشان كاب تشاينا كتركب كم تخلي زنقار زلو فلاديمير بوتين أمس بريزيدنت راسي ناي إيران أبصر قبلو زوسد وسقمتي تخكلنيا خمس نبرن مخنياتو إمباسنات كات حريمو علم لخدمة UN دما زقباء سروح كجبر تزيكيلو بعد خاص قمت توسد زقبول نجاريو حجاوونيو سلز إيران زقبرته راشا كم تتقفو يجليتو منستر بدات وزايناي تشاينا أول بس مزنو منستر بدات وزايناي إيران تراخيبهم تمسها سالي أبحر مسمر كم زلو مخنياتو اتز تجبر سقمتي علم لخاو حجزت أحسه
سقمت سلازنا برا بإسرائيل قبل ما تكتب دم إيران مسألة كم زخونة بمبال أبزي فللي ناي حسابن ناي رديتن ناي مرقصن كم زي بقولهم قاليش عمر لو سلازي كالوتون قال كابتي تحم كبهاز غني أبتس تجبري متقعتنا إيران سعود عرب ني إسرائيل حجزات تانتي أسوارات ممكن زبل زنبري أبز حتصير جزء تبت حزر له conclusion سعود عرب إذا كم زي حوستيو إذا بزح حبريتات توصنيرو أما ده تجن سعود عرب إذا كم زي حوست أبت مسرح زقلت مرقت مجلتي كابت منقسي وتشيلو سلزي سعود عرب أو إذا نبرتن إمارات سليا وحبريتها كم ذهبت جوردان جن even up to وتهدرا وحيلي كم تواسط رادي كونس حجون إسرائيل تجبر متكعتي كل عيرناتا كفيتا كتبا مخانا يتنجير جلو لذي إذا خمسي له but very important information أبزي عند كاب بلومبرج يا مثلاً إذا سمعوها كتقرب ميقوم please like جبرو support جبرو كاب original really فلتت كاب زلهم بوتاتاتي زحبريت أزمت. The military chief saying the country will respond to this past weekend's attack by Iran, which included drones and missiles, though it is now unclear when such a response could come or how strong it would be. For more on this, I want to bring in retired four-star Army General David Petraeus. He is the former director of the CIA and is now chairman of the KKR Global Institute. Good morning to you, General. How do you handicap the situation, and what do you think the U.S. should be telling Israel right now? Well, this is an issue on which where you stand depends on where you sit. If you sit in Washington and you're worried that this could cause a spike in oil prices that could have a damaging effect on the global economy in an election year. So إذا تريد لهم حرابي وتدرج جنرال أمريكا زنبريو بزعبة تكونتات أمريكا تكونتات كسفح في حيث دلنا زلا توج كسفح في حيث دلنا زلا جن تي أمريكا أنت كتجبرت غلاب تكونتات زنزبلو يفعلالي تحسب أب إسرائيل نزلون أب أمريكا نزلون استفعلالي أب أمريكا نزلون بوليتيكنياتات وين أمريكا مرحتنا أمريكا تكونتات كاب كتسر وصاي نبوجي نبزل عليه أجمع كبات حمنة زوبا أبشجر كفترة مهنياتو زوبا ناين دادس لزقنا زقنا شجرة تفتيرو إيران ما بقليلو أتي وشمت حرموز بحال عند هراتياتو بتبوز وقت كاب قطر دي كاب كويت دي كاب سعودية كاب سعودية دي كاب إيراق دي كاب إيران دي كاب كله كلا كاب إماراتون بو بتوشمت سلدوت نعند هراتياتو وطبعا عالم كزراجيو مثلا هيك بحركاتي مزلو أتي أكندا قداسي موتور ويكنا دارنا عالمنا إذا بتحكوا سلزوت زي نتقو طبعا عالم عبس أجمع فترة لي بايدن لما كمرة صحيح تقو طبعا تتبلاشوا سلذي إذا هي قاتم سكاس سلزلهم توجي كسفة فحيد اللي ونيم زلوا بوجن إسرائيل كانت يكون خلص كده. Damaging effect on the global economy in an election year, then understandably you'd like to see restraint. On the other hand, if you were in Tel Aviv and Jerusalem and you've just been attacked by Iran directly from their soil for the first time ever with several hundred drones, cruise missiles, and surface-to-surface missiles, even the fact that your defenses were superb, and noting, by the way, that about a third of these were knocked down by U.S. Central Command. زي عليكم مرة قال يوم كتاك مالكم إيه انتهي زبل زلو بخال من قدنا إسرائيل تاريخ أيو أن مجمر يجزي بزح دروناتنا مسائلاتن أمريكا بإيران متقعت تقاتمك ولا قاتس أنت شاتن كميتي أنتم كان كايو إذا حدا نجريلو أبتاتس أنت شاتن percent أمكن نايوز بلوزلو وجن حدش حبريتا وجيلو إسرائيل كم زي يمكن التونزي كبابي 4-5-6% حساب 4-5% أمريكا تراي سرايتنا أمريكا أب السفلالي بوتاتات وريدو زنبري نسو نتمسرح كم سرحو زي إسرائيل هيكون نجيراتو زي إتز بس حكفال سرايتنا أمريكا يكيرو This is a bombshell هذا عبي حبري تاينير معناته بعلمكم تجبروا ولا تا أمريكا خلو بعلم نت كل نجار إسرائيل كم تجبرتها بالسمعج قبل كلام. This attack failed because it was defeated by Israel, by the United States, and by a coalition of other partners committed to Israel's defense. So let's be straight. Given the scale of this attack, Iran's intent was clearly to cause significant destruction and casualties. Iranian leaders launched so many missiles and other munitions because they knew that many were going to be defeated. But the aim was to get as many of them through Israel's defenses as possible. Now, I've also seen this speculation about messages passed forth and warnings. We did receive messages from Iran. So انتهي زبل زلو بحفشة تي أطوار ملو بملو كم كل يوم حيلتات كم زجبروه بفتشم اتنا أمريكا زرع على عبر كتب كم زلو أبا هاي جلسني مور كرديت إسرائيل ديفنس سيستم ناتهم بتاع حيال مخانو نفعات مخانهم يوم كنوا دوام كان يوم حققن أمريكا جرات سلزي اتزجبرت أمريكا إسرائيل إيران ريتايليت ويك أنشارو كتزارب ويك سقوم تختوس سلديت دلنبر بزح سراويت اللغة لذي كتتقعهم كم تغل كالا يدما أبزو كنا تهزا حدا نقر ينتصيرو زبلو زلو إسرائيل 99% كتكلا هل كم تغل هيكونا
1% እውን እንትኾነ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ተሓልፍ ከም ዝኽኣለ ብኻልእ ኣዘራርባ ኢራን ነዚ ክትኩስ ከላ ሓደ 50 ሚልዮን ዶላር እያ ኣጥፊኣትሉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ገምጋም ፅኒሕና ክንሪኦ ኢና ከቡናዮም ኣብዚ ሓደ 50 ሚልዮን ዶላር እያ ኣጥፊኣትሉ እስራኤልን ኣሜሪካን ነዚ ክከላኸሉ ካብ 1 ክሳብ 1.5 ቢልዮን ዶላር እዮም ኣጥፊኦም ብኻልእ ኣዘራርባ ክንዲዚ ዋጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መጥቃዕቲ ኢራን ዝፈፀመቶ 1 ቢልዮን ናጥፋኻ እንተረ ኮይኑ ንክንደይ ክትቅፅል ትኽእል ቢልዮን ማለት ዓብ ገንዘብ እዩ ተዲሁሎም ዓብ ገንዘብ እዩ ንዓመት ኣሜሪካ ንእስራኤል ኣብ ዝሓለፈ 450 ዓመት 3 ቢልዮን እያ ትሕግዛ ተዲሁሎም ኣብ ሓንቲ ለይቲ 1.5 ቢልዮን ከተጠፍእ እንድሕር ኺኢልካ እዚ ክሳራ ዝመን ክስከመ እዩ ወላ ንእስራኤል ይኹን ወላ ንኣሜሪካ እዚ ዓብ ገንዘብ እዩ ካልእ ኣዘራርባ ኢራን መዝሚዛቶም ኣላ ናይ 1 ቢልዮን ዝኾኑ ሚሳይላት መከላኸሊ ናይ እስራኤል ኣልያቶላ ተዲሁሎም ኣልያቶላ ኢራን ዝተኮሰትሎም ድማ እዚ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ዘሎ እዩ ከንፅረልኩም ዘሎ ኢራን ሓበሬታ ይባ ስለ ዝነበረት መብዛሕትኡ ክህረብ ምዃኑ ትፈልጥ ነይራ መብዛሕትኡ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኢንተርሰፕት ክትገብሮ ምዃና ይፈልጡ ነይሮም ኣያሹ ይኮኑ ንሳቶም ስለዚ ኣብ መብዛሕትኡ ድሮናት ዝገብርዎ ዝነበሩ ክሃርም ከም ዘይክእል ስለ ዝፈልጡ እንታይ እዮም ገይሮም ነይሮም ከም ዝተኮሱ ዳዮም ከፍልጡ ግብረ መልሲ ከም ዝሃቡ ዳዮም ከፍልጡ ደልዮም በረይ ክረማ ዝኸእላ እያ ስለዚ እቲ ዝበለፀ ኣፅዋር ናቶም ኣይኮኑ ሰዲዶም ነይሮም ኣብዚ ሕጂ ዝመፁ ዘሎ ውግእ እንድሕሪ እስራኤል ሃሪማትና ግን ኢሎም ሓደ 72 ሰዓት ክልበኩም ኣይኮናን ወይ 48 ሰዓት መጠንቀቕታ የለን ልክዕ ኣብታ ናይ እስራኤል ሓፍ ክብላ ከለዋ ንሕና ግብረ መልሲ ሓፍ ከነብል ኢና ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ዝኾነ መጥቃዕቲ ተተገይሩ ኢሚድየትሊ ግብረ መልሲ ክንብ ኢና ኢሎም ኣለዉ ሓደ ካልኣይከ ራሻ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ መጥቃዕቲ እስራኤል እትገብሮ እንተተሳቲፋ ራሻ ፍሉይ ነፈርትን ፍሉይ ኤር ዲፈንስ ሲስተምን ንእስራኤል ክትሕግዛ ምዃናን እቲ ናታ ኣሰትስ ኣብ ጎላን ሃይትስ ዘሎ ይኹን ኣብ ካልእ ዘሎ እውን ንሓገዝ ናይ ኢራን ክዋፍር ከም ዝኾነ ይንገር ኣሎ ኖርዝ ኮርያ ከምኡ ሚሳይላ ዘለዋ ንኢራን ከም ትድግፋ ገሊፃ ኣላ ቻይና እውን ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክድይብ ስለ ዝኽእል ኣሜሪካ ድማ ዓቕማ ፈሊጣ ኣላ ብዝዋን እዚ ዓቕማ ፈሊጣ ኣላ ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን እንታይ ኣጋጢሞ ኣሎ ሪኣቶ ኣላ ስለዚ ኣብዚ ውግእ እዚ ነቲ ውግእ ከስፋፍዕን ኢዳ ክትእቱን ከም ዘይትደሊ ፍሉጥ እዩ የስ እስራኤል ገዲዳ ክትእትዋ ትኽእል እያ ኣብ መወጣታ ግን ዓብ ስዕረት ከጋጥማ ከም ዝኽእል ወይ እውን ወላ ነቲ ኩነታት ብዙሕ ኣፍሪሳ እንተሃሪማን ንኣሜሪካ ዕብለላኣን ሓይላን ክደክም ምዃኑ ፅቡቅ ጌራ ፈሊጣ ኣላ ምክንያቱ ቻይና ዘይተጠንቅፈት ስለ ዘላ እዚ እዚ ኩነታት እዚ ብካልኩሌሽን ክረአ ከሎ ኣሜሪካ ኣንፃር ረብሓያ ትኸይድ ኣላ some more by other members of this coalition that helped Israel but they see this they have a need they believe to show Iran that this is just not acceptable. And the debate in the war cabinet, of course, is how should they do this without causing an escalation further in the violence between those two countries and the proxies who also shot. If you were advising them on the answer to that question, you would tell them what? Well, it depends on where I'm sitting. Again, if you're in the war cabinet, you see a need to respond. I understand that. I talked to a very senior member. So, بحفش زي حنتيا تكونتات أزيو delicate ويكا ተነቃፊ ደረጃ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ንመለስ እስከዚኦም ፅቡቅ ዝኾነ ኢንፑትስ ክቡና የምጅ a shorter period, maybe less than a week. They said up to a month, but we shouldn't forget, Crystal, it did take the Iranians about a week to retaliate on the embassy. We need to dispel like this notion that in a quote unquote immediate retaliation is just going to happen in the moment. That's not really how these things work. It can be a slower burn, but it is still, still accelerated on a timeline. Yeah, I just want to pause since this is my first chance to react to this and reflect on the fact that we are truly on the brink right now. There's no denying it. We'll go through, we're getting some contradictory reports out of Israel about what a response might look like, what the scale might be, but Joe Biden is to blame with his policy for the fact that we have come to this place of potential broader escalation, potentially pulling us directly into a hot, wider regional war. And let's be clear, we've been saying this for months. The Biden administration's goal of keeping this contained to Gaza, that has long been over. You can see what's happened in Syria. You can see what's happened in Iraq. You can see what's happened with the Houthis in Yemen. And now, obviously, this direct conflict with Iran. It is because Joe Biden has given Netanyahu no limits whatsoever and allowed him to have carte blanche and consistently said, okay, well, I might hand wring a little bit. At the end of the day, you can do whatever you want. And so once again, that's the message that we hear coming from John. So exactly, እዛ ዘረባ እዚኣ ኻታ ክንሰምዓ ደልየ ዝፀናሕኩ እንታይ ትብል ኣላ ብትኽክል እዚ ኩነታት እዚ ብሰንኪ ናይ ኣሜሪካን ናይ ባይደንን ውድቀትን ሕምቀትን ዝተበፅሑ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ትብል ኣላ ስለምንታይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ዘይጣሓሱ ሕጊ ናይ ዓለም ሕጊ ናይ ኣምላኽ ይኹን ሕጊ ናይ ዓለም የለን ኣብ ጋዛ ገይርዎ ዘሎ ዕንወት ዝኾነ መራሒ ናይ ዓለም ንዑ ገይሩ ጠጠው ኢሉ ክኸይድ ኣይምኽኣልን ነይሩ ተንዲኹም ኣለኹም ኣይኮነን ከምኡ ዝገበሩ ከይገበሩ ጌርኩም ተባሂሎም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ዝነብርዎ ዘለዎ ንሪኦ ኣለና መራሕቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ሶማልያ ዘይወዓልዎ ሰራዊት ሰዲድኩም ኣፅዋሪ እቲኹም ገለ ጌርኩም ተባሂሉ
እገዳ ኣብ ርእሲ እገዳ ብወረቐት ተጻሕፈ እገዳን ዘይተጻሕፈ እገዳ ድማ ኩሉ ዓይነት ነገር ማሕበር ናይቲ መንግስቲ ክለምስ ከም ዘሎ ሓንቲ ንዘይገበርካ ጭብጢ ንዘይብሉ በንጻሩ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ኩሉ ዓይነት ኣብ ቅድሚ ዓለም ጋዜጠኛታት ናይ አልጀዚራ ይቀትል ናይ ካልኦት ዓበይቲ ቻነላት ይቀትል ናይ ርትዕ ሰራሕተኛታት ይቀትል ከባቢ ልዕሊ 20,000 ድማ ቆልዓን ሰበይትን ቀቲሉ ኣሎ ልዕሊ 20,000 ማሲ ጠቕላላ 34,000 ልዕሊኡን ይቀቲሉ ዘሎ 600 ካባቶም ቆልዓን ሰበይትን እዮም ተርዲምሎም ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣብ ቅድሚ ካሜራ ዓለም እታ ስእሊ ናይ ጋዛ ኣብ ዩቱብ ከተቕርባ ይትኽእል ኢኻ ሎሚ ምክንያቱ ልክዕ ከምዚ ናይ ሆሊውድ ፊልሚ ከምዚ ምንቅጥቃጥ ናይ መሬት ወይ ከዓ ገለ መፂኦም ዝሰጥፍዎ ኣፖካሊፕቲክ ከምዚ ዝጠፍአ ከተማ ቀደም ዝዓነወ ገለ ስእልታት ምሻሎ ድሕሪ ሕጂ ሆሊውድ እቲ ቀደም ብቲዮሪ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሪል ስእሊ ኣብ ጋዛ ኣለዎም ድሕሪ ሕጂ ምክንያቱ ልክዕ ከምኡ ገይሮም እዮም ኣጥፊኦም እቲ ዕንወት ኣብ ጋዛ ወሪዱ ዘሎ ነዚ እናረኣየት እዚ ዓለም ማለት እዩ ኣሜሪካ ባይደን ነዚ እናረኣዩ ኣጆኻ እናበልዎ ከሎ ብግምጣሉ ዘይተፈፀመ ዝኾነ መረጋገፂ ጭብጢ ዘይብሉ ኤርትራ ጆኖሳይድ ፈፂማ ኢሎም ክኸሱ ድሕር ዘይብሉ ፖለቲከኛታት እዮም ዘለዉ ተድምሎም ንኤርትራ ክግዱ ፀገም የብሎም ንካልኦት ሃገራት ማለት ቻይና ዝኾነ ይኹን ፀገም ዘይፈፀመት ኣብ ገለ ክፋል ነቶም ሙስሊም ኣብ ገለ ዞባ ናይቲ ምዕራብ ናይ ቻይና ዘለውሲ ህልቂት ትፍፅም ኣለማ ኢሎም ንቻይና እገዳ ከውርዱላ ይዛረብለው ኣሜሪካ ሕፍረት ዘይብሎም ሃገር እዮም ኣብ ቅድሚ ካሜራ ናይ ዓለም ህልቂት ንትፍፅም ዘላ ሃገር ብሕም ክብሉ ዘይክእሉ ንሓንቲ እስላም ንሕና እንታይ ኢልዎም እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቻይና ኣብ ናይ ሙኒክ ኮንፈረንስ ተሳቲፉ እዚ ሓደ ሕብረተሰብ ህልቂት ተፈፂሙሉ ትሕልልካ እንታይ እዩ ዝኸውን ኢልዎም ቁፅሪ ናቱና ጎደለ ዝኸይድ ኢልዎም እዞም ህዝቢ ንስኹም ትብለዎም ዘለኹም ድማ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ብከባቢ 50% ድዩ ዋላ 70% ቁጥሮም ወሲኹ ዳብል ድዩ ልዕሊ ዳብል ኮይኖም ኣለዉ ኢልዎም ስለዚ ነጥፍኦም ተለና ከመይ ገይሮም ይወስኹ ኣለዉ ቁጥሮም ካልኣይ ድማ ቁጠባ ናቶም ቅድሚ 20 ዓመትን ሕጅን ከይትኩም ራእይዎ ባዕልኩም ስለዚ እቲ ትጥቀሙሉ ዘረባ ክትጥንቀቑሉ ክትክእሉ ኣለኩም ብምባል ተዛሪቦም ነይራ ቅድሚ ኩሎም ግን ክሰምዑ ይደልዩን እዮም ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ንሳቶም ከምኡ ክብሉ ከለዉ ናይ እስራኤል ኩነታት ይካየድ ነይሩ እቲ ናይ ጋዛ ኩነታት እናፈለጡ ኣይሓፍሩን እዮም ምክንያቱ ደስ ዝበሎም ተዛሪቦም ታሕታትነት ስለ ዘይብሎም ኣይሆፕ እዚ ኩነታት እዚ መወዳእታ ንክረክብ ምክንያቱ እቲ ፍትሒ ክጠሓስ ከሎ ገበን ክፍፀም ከሎ ኣብ ረብሓናቶም ተኮይኑ ኣይዛረቡን እዮም ድሌት ከግበር ኣሚን እዚ ኩሉ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ዝበሃል ዘሎ ኣብ እንዲ ይፈፂሙ ምክንያቱ ሕጂ ኣብ ኣምሓራ እንዲ ዝፍፅሞ ዘሎ ኣብ ኦሮሞ እንዲ ዝፍፅሞ ዘሎ ዘይከስዎ እገዳዳ ይውርድሉ ኣይውርድሉን እዮም ኤርትራ ግን ንዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ናታ ዝኾነ ከይተዛረበ ዝኾነ ከይገበራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ ዘይብርክኻን ኣሜሪካ እገዳ ንኸውርዱ ንኸናውሕዎ ዋላ ዘይተፃሕፈ ፀቕጥታት ንክገብሩ ፀገም የብሎምን እዚ ድማ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝጠቀሙሉ እዩ ሕጂ ውድቀት ናይ ባይደን ንሰማ ኣለና ክቕፅሉ እዮም ግን እዚኦም ፅቡቅ ገይሮም ከስምዑ እዮም John Kirby, hey guys, it's up to you. Do whatever you want. As if we aren't directly implicated, as if we aren't the ones who were involved in, shooting down these missiles and drones that were coming at Israel, as if we don't have service members who are stationed in the Middle East. It's complete insanity. And for what? So that Bibi can continue his genocide, can continue his ethnic cleansing, and hold on to power when, you've got a Democratic president who supposedly is opposed to a lot of what Bibi Netanyahu stands for. It is so utterly insane at every step. I mean, even think about some of the things we talked about before, Soccer, like this policy of, okay, we're going to directly combat the Houthis and what they're doing in Yemen, pretending like we don't understand that if this war just ended, if we actually had a ceasefire, all of that would stop with an acknowledgement. We know that the policy is not going to work, and yet we pursue it anyways. I think that's perfectly emblematic of how absurd, dangerous, and insane this policy has been all the way along. So I don't want to lose sight of that, even as we get into the specifics of what the likely response is. So, ፅቡቅ ጌራ ነቲ ሓበሬታታት ስኩዝ ጌራ ትዛረቡ ዘለና ናይ ብሓቂ ነፍሲ ወከፍ ነጥቢ ድማ ኣቦቱ እዩ እዚኣቶም እዮም ካቶም ትብዓት ገይሮም ኣብ ሚድያ መፅኦም ዝዛረቡ ኣፍኮርስ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ዋጋ ኣለዎ እዩ ዋላ እኳ እቲ ዘረባ ኣብ ዩቱብ ክረአ ዝኽእል እንተኾነ እቲ ኣታዊታት ወይ ዝኾነ ካብ ዩቱብ ክትረክቦ ትኽእል ነገር ይዓፅዎ እዮም እዛ ቪድዮ እዚኣ ሕጂ ኣድቨርታይዝመንት ክህልዋ ኣይኮነም ርግፀኛ እየ ነፍሲ ወከፍ ናይ እስራኤል ዝገብረ ዘለዉ ኣድቨርታይዝመንት ከም ዘይህልዋ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እንታይ ማለት እዩ ግን እዚ ሕጊ ስለጠሓሰ ድዩ ወይ ገበናት ስለ ዝገበረ ዩቱብ ነቲ ኩነታት ናይ እስራኤል ኣንፃሩ ከይትዛረቡ ዝብል ሕጊ ስለ ዘለዎም መሰለ ኣለካ ናፃ ክትዛረብ ገለ በለ ኦፍኮርስ ነታ ዘረባ ንኸይዓፅዋ ሕጊ ከም ዘሎ ይፈልጡ እዮም ንክትገድፎ ግን እንታይ እዮም ዝገብሩካ መቕፃዕቲ ይገብሩልካ ማለት እዩ ነቲ ትረኽቦ ኣታዊ ጠጠው የብልዎ እንታይ ማለት እዩ ኣይ ክትዛረብ ክብሉካ ሕጊ ስለ ዘለዎም ብካልእ መንገዲ ከምዘይ ትዛረብ ይገብሩካ ተስዋይ ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ እስራኤል ክዛረብ ዘይመርፅ ነቲ ቪድዮታት ናትካ ፍላግ ስለ ዝገብርዎ የለው ፍላግ ዝበሃል ኣሎ ምናልባት ኣብ ዩቱብ ዘለዎ ይፈልጡ እዮም ብሓፈሻ ግን እንታይ ትብል ዘላ እዛ ሰብ እዚኣ ፅቡቅ ጌራ ዛረብ ዘላ ቀይሕ ባሕሪ ስለምንታይ ተዓፅዩ ኣለዎ ኢልና ደይንሓት ሕቲሲ ትማል እኳ ኣይኮኑን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተፈጢሮም ኣብኡ እዮም መዋእሎም ዝነብሩ ነይሮም ስለምንታይ ቀይሕ ባሕሪ ቀደም ደይዓፀው
ምክንያቱ መዕፀው እዮም ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ህልቂት ንሕና ስለ ዘይንቕበሎ ኣሜሪካን እቶም ሓያላት ሃገራት ዝበሃሉ ድማ ናይ ሞራል ብምሽማሽ ስለ ዘጋጠሞም ሰብ ቆልዓን ሰበይቲ እናተቐትሉ ከለዉ ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ጠጠው ከብልዎ ስለ ዘይከኣሉ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክውጁ ስለ ዘይከኣሉ ንሕና እታ ንኽእላ ነቲ ከባቢና ናብ እስራኤል ወይ ምስ እስራኤል ርክብ ዘለዎም ሃገራት በዚ ከይሓልፉ ክንዓፅዎ ኢና ኢሎም እዮም ስለዚ እቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዝበሃል ዘሎ ብእቲ ዝወሓደ ማለት እዩ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ እንተዝወጅ ነይሩ ሕቱ እውን ጠጠው መበሉ ነይሩ ኣትሊስት ድሕሪኡ ስጉምቲ መወሰድካ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዋ ምሕደራንቲ ዘለዋ ኣብ ክንዲ ንሑቲ ክድብድቡ ዝመርፁ ንእስራኤል ይኣኽለኩም ዝደብደብኩሞ 6 ወርሒ ጌርኩም ኣሎ እንታይ ኢኹም ክደግሙ ደልዮም ነቶም ሓማስ ክስዕርዎም ኣይትኽእሉን እዮም መጀመርያ እውን ከኣቱ ከለዉ ይነግርዎም ነይሮም ክስዕርዎም ኣይትኽእሉን እዮም እዚ ዓይነት ውግእ ክስዕሮ ይትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ሓማስ ዕጡቕ ጉጅለ ኣይኮነን ሓሳብ እዩ ሓሳብ ማለትካ ወፅዓለኒ ነዚ ወፅዓካ ኣለየ ዝብል እዩ ክንምንታይ ትፀልኦ ዋላ ግብረ ሽበራይ ብላብላ ከም ድሌትካ ክዛረብ ትኽእል ኢኻ ወፅዓይ ግን እቲ ሓሳብ ድማ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ካብቲ ዝወርዶም ዘሎ ጨፍጨፋ ስለዚ መጠን እስራኤል ብዙሕ ጨፍጨፈቶም መጠኑ ናብ ሓማስ ዝኸዱ ኩሎም እቶም መንእሰያት እዞም ሕጂ ተወሊዶም ዘሎ ቆልዑ ሓማስ ክኾኑ እዮም እዩ ዝበሃል ስለምንታይ ኣብ ሂወቶም ክርስዕዎ ዘይክእሉ በሰላ ስለ ዘለዎ ነብስኻ እስከብቲ ቦታ ግበራ ንግሆም ምሸትን ብቦምቢ ትሕፀብ ኣለኻ ፈለስጢማዊ ስለ ዝኾንካ ወይ እስካዕ ድሓን ኩሉ እስራኤል ኣብ ጋዛ ዘሎ ሰብ ኩሉ ሓማስ ከም ዘይኮነ ዋላ እስራኤል ትፈልጥ እያ ኦኬ ስለዚ ወላ ሓንቲ ዘይገበሩ ስድራ ቤታት ደቆም ይኸስሩ ኣለዉ መንእሰያት ልቦም ይጠፍኦም ኣሎ ኢቨን እቲ ሓማስ ዝፀልእዎ ሰባት ኣብቲ ቦታት ስለ ዘለዎ እዚኦም ሰባት እዚኣ እንታይ ክኾኑ እዮም መን እዩ ዝሓልየሎም እስራኤል ከመይ ከም ትሪኦም ይፈልጡ እዮም ንኩሎም ከጥፍዎም ከም ዘድሊ ዘሎ ስለዚ ዕድል ተረኺቦም ታንኩ ክገብርዎ ዝኽእሉ ክንቃለሶ ኢና ነዚ ክንስዕሮ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ኣምላኽ ለሚና ውፅኢት ኣይረኸብናን ኣብ ሃገራት ለሚና ዝገደደ ሸለል ድብለና እምበር ውፅኢት ኣይረኸብናን ብምባል እቲ ሓሳብ ክቐትልዎ ይክእሉን እዮም ስለዚ ወይ ንብሙሎም 2 ሚልዮን 3 ሚልዮን ዝኾኑ ኣብታ ጋዛ ዘሎ ንኩሎም ክድምስስዎም ሓሳብ እውን ከምኡ ዝመስል ንኩሎም ደምሲስካ ነቶም ዝተረፉ ሰጊብካ ነታ ቦታ ናፃ ክትገብራ ሓንቲ ሓሳብ እዚኣ ነዚኣ ክገብርዋ ይደልዮም እኮ ኩሉ እቲ ናብቲ ሓደ ጨፍጪፎም ናብ ግብፂ ኣፀጊዖሞም ዘለዉ እኮ ምናልባት ግብፂ ተሰኪፋ ወይ ገለመለ ፀቕጢ በዚሕዋ ወይ ገንዘብ ክንበኩም ኢና ኢሎም ማዕፆ ከፊቶም ናብ ግብፂ ካኣትውማ ነቲ ማዕፆ ክርግጥዎ ድሕሪኡ ገንዘብ ክንበኩም ኢና ገለገለ ክንበኩም ኢና ኢሎም ከምቲ ካልኦት ኣሽሓት ግዜ ናክባ ዝበሃል ብዙሕ ሰብ ዝተሰደደ ክምለስ ዘይከኣለ ከምኡ ክገብሩ ይደልዮም ስለዚ እዚ ኩሉ እናተፈፀመ ከሎ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ኣብ ናይ ካልኦት ክኾን ከሎ ሚትሮ መልሓስ ዘሎ መርሕነት ኣብ ናይ እስራኤል ክኾን ከሎ ኣይኮነን ክዛረብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ክኸስዋ ከሎ ወይ ግድዋ ክፍትኑ ከለዉ ብፍፁም ብቬቶ ፓወር ናገበር ጠጠው ተብል ዝነበረት ሃገር እያ ስለዚ እዚ ኩሉ ኣጋጢሙ ዘሎ እቲ ነታንያሁ ድሌቱ ክገብር ስለ ዝኽእልዎ ሕጂ ድማ ነታንያሁ መሊሱ ክቕፅል እዩ ምክንያቱ ብዘይውግእ ኣብ ፖለቲካ ጠጠው ክብል ስለ ዘይክእል et cetera, et cetera. There was no reason that we would all have to be sitting here today with bated breath, waiting to see whether the world is about to blow up. Yeah, well, thank you for reiterating that. It's absolutely true. Let's go and put this up there on the screen. The Israelis are reporting from their own domestic media that the War Cabinet, quote, has decided to hit back forcefully at Iran for the Saturday missile attack. In this unsourced report, they say that the War Cabinet has made the decision clearly and forcefully. The response will be designed to send the message that Israel, quote, will not allow an attack of that magnitude against it to pass without a reaction. The response will then be designed to make plain that Israel will not allow the Iranians to establish the equation that they have sought to assert in recent days. Now, this is basically about who is establishing mutual deterrence, because the Israelis, let's not forget, began this entire episode whenever they struck the Iranian embassy in Damascus. They claimed that it was an IRGC military outpost. It doesn't necessarily change the fact that it was still an embassy in Damascus. And the subsequent fallout from that then a week later was an Iranian response directly on Israel, the first in Iranian and Israeli history in terms of that attack. So then the question is now what ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተሓቂ ደማስ እዩ እስራኤል እታ መጥቃዕቲ ፈፂማ ዘላ ትበሃል ዘላ ኣብዚ መጀመርያ እስራኤል ጀሚራቶ ነዚ ኩነታት ንኢራን ማለት እዩ ስለዚ ኢራን ኣይኮነት መጥቃዕቲ ፈፂማትሎም ዘላ ነቲ ሚድያ ናይ እስራኤል እንታይ ዝብል ዘሎ ነዚ መጥቃዕቲ ዝፈፀመተልና ይብሎ መጥቃዕቲ ይኮነ ፈፂማ ግብረ መልሲ ሂባ ስለዚ ሓቂ እቲ ሚድያ ነዚ እና ሸንኮልኮል እና ኣሽከርከረ ብዙሕ ፀጋሚ ዝፈጥር ዘሎ ኣብዚ ኩነታት እዚ ንፁር ክኸውን ዘሎ መጀመርያ ኣብዚያ እውን ፅቡቅ ገይሮም ገሊፆማ ነይሮም ምናልባት እስከ ኣብዚያ ኣቲና ክንበስ I'm just going to leave it right at that. I mean, I can understand the reporting's out there. He doesn't dispute that reporting, so that's something there. But to be clear, it is the reporting is that the U.S. will not participate in any offensive action against Iran, and it's unclear to me, like, what are the parameters for that? Yes. So, is it at this point? I think there is a sense, at least within the international community, at least a sense that like we're back at baseline. We're back at zero.
So yes زيات نطبي بعيني كوننا التاريخي وكا بعين حق تاريخايو إسرائيل متقعت فتيما شمنت شوعت قدس حلفتي ناي إيران قتيلة قبل اليوم قالوا سبات قتيلة مالتي أب حدا انترناشونالي تقبر زي قبو بوتا مالتي إيران قبر مالسي هيبا زخونة سباي قتلتن وتهدراوي على محرمة 9 كاميت دما أمكن نايو تبلا لها سلازي حدا بحدا يخزن لها ويكا جراوند زيرو بحجز الجمر نسيت تحجز تحسجون مغنياتو ناي زغبر كايو قبر مالس تواهيبكا بعالم لخه قبر مالس نختب إيران فقاد اللوا مسألة اللوا بحجز الجمر إسرائيل قل كان حدش متقعتها تخفت زلا نزيعا قد ميديا بجكا زيوم كم زيلهم ماتيوم ززاربو تاتمونا تتنقعو مغنياتو بزوس أقام سلوزلو بحفشا ميديا CNN BBC إيران كم زتقعت إن إيران دما قبر مالتك وهابا خمزلو فلايت كونسرفاتيفز بحالة زناي أمريكا فوكس دي قالت بحالة سناي إسرائيلاوين كامبان سلوزغوني بجكا ني إيران هرموا دبدبوا كالق أنقوا يبلون كالت أنقوا يبلون نمالا سابزيا صبو غيرو سلس قالتا نبخلتو نتحازنا كرينا أمريكا Ukraine دما منقعت يا لابزي نساون كريا كفتنا حتى بنشي جنزيا behind the IDF chief of staff there. That was an F-35, and that base actually where this talk occurred is where Israel keeps its F-35s. Where do you think they got them, and who sold it to them? The question and the big thing that we have to look at now is what that signifies for the response. So we're not looking necessarily at the launch of what the Iranians did, which were unmanned drones and cruise missiles. Will this include a direct F-35 Lightning strike on Iranian military facilities? We're seeing a report this morning that is a little bit all over the map. It just says that the U.S. officials expect the Israeli response to Iran to be limited. But what exactly does that mean? They say that both strikes are anticipated, quote, against Iranian military forces and Iranian-backed proxies outside of Iran. So the question then is, if they hit proxies outside of Iran, that's one thing. We've seen that happen many times. The IDF has been striking Hezbollah inside of Syria for probably 8 years. But a direct Israeli military strike, an IDF strike on Iranian military targets inside of Iran, that is unprecedented in the same way that the attack was, and is very much in the realm of where we could see an escalation. We also see a response from the Iranians saying that they will respond immediately if such a thing were to happen, in which we could see the escalation ladder begin again. Yeah, and Bibi wants this conflict. I mean, it seems sort of insane, but from his psychotic political calculus, it actually makes sense because number one, as we've talked about a million times before, wildly unpopular Bibi Netanyahu is within Israel. There is an increasing realization among the Israeli public that the assault on Gaza has not gone the way that he said that it would. They are nowhere close to accomplishing the stated objective of eradicating Hamas. That's why he also has to hold out there, oh, we're going to go into Rafah. But that's going to be the thing that's really... So انتهت بالله بنتصور أتي أتقبروا زلوا تكونتات نبزل على درجة كديب كم زغلن زيادة جن نتنياهو نزكو نزوجز كم زدليو زوجزي لينو مخنياتو سرفايف كجبرت خوينو قال نجر عود ترخبه أبي إيران جيو قال نجر نتهبو بالناس ناتو ويتفتاو الناس ناتو بوليتيكان غزانة كمال سلون زغل قال نجر ترخبه ليو نتوجج قصص زدليو زلوا بزي وج أبتاس عم قف قبل زخون يخون بوتها يبلون بدعم تسألوا زلوا بعالم درجة يكون بإسرائيل درجة نفس سلطانتي تطعم بالو كساب حجي كم زعينة مرحون ترعيه فلتني أبكد من كاميرا عالم زخون عينة جبان غيرو ما راح خوينو كوتسن زغل ما راح تكان كانوا تغرات نشتي إيران روسيا أي بوتين إذا سيطان بعربا عالم كم سيطان زغل بوتين مس يوكرين مها يوكرين نايم كلن حجراتنا أوروبان أمريكان دقف زلوا أسوارنا تميزات واجو زلا نسونا بكل عمد كنت تاب غزة استفسمه سب أي قتلنا كل عمد نفس لسه عمد جزء جماعة كم زلوا وجي سلمتاي تتنقعهم سلز واجو زلوا حق خبرو نعجن نشتي فولت بسرحبو أبي أبتنا ICC زبال International Criminal Court كيسو موال نتنياهو قل ونزمن خاصة تبيت فرديك بومب تكهون بعلو سلازي تامالتي الدعبل الستاندرد تفتحي لهم السوم زاربو أبزيانا إسرائيل ناي أمريكا حجر ما نتوم يوكرين كم يجرم كم تعطلهم زلوا إزيا كتسعوكم يسمعوا. I think it is important to note the context that we have an entirely different relationship with Ukraine and Israel, in that our relationship with Israel goes back decades and in terms of a security partnership. We have had a decades-long security partnership with Israel where we have been providing them direct military aid, not just going back 2 years of a conflict, but for decades, and have had long, broad-standing communications between our military and. So زي حتى زي أنا من تامت يعطوا State Department يدملش له أنتي لهم هاي تمام يوكرين سي مرحنا يوكرين زلنسك أنتي لونيرو سلمتاي إسرائيل أكل ناتو زي لا زي كونت كنسة ناي بريطانيا نفرتن ناي فرنسا نفرتن ناي أمريكا نفرتن نتنا إيران متقعتي تغلاقي لهم له
سلمتاي يوكرين كم قد قبروا لا زي تقولوا أتناي راشا نجرات سلمتاي زي تكالا خلوا زبل زربا بزح تزاري بنير مالتي الفيديو يعني رات زور الله نزياد عايد من السؤالسي مس إسرائيل زلنا زمدنا مس يوكرين زلنا نبيني بلالو مس إسرائيل نعمت هذا قصة زمدنا زلنا مس إسرائيل مس يوكرين جن ما خلت عمتنا مسحون زمدنا جميرنا يبلالو أتا حجز الله يوكرين سيتويشن جن أمريكا ويتياتا تريوال لهم كم يجرب ملحسهم يغيروا إذا حجز يوكرين أتيوم مثلا لو جود قاد نا أمريكا هندسة نير أكتشن شو منتن جميرة البروسس أكتشن عصرت ربعة دما نتي شو عزنا برا مراحي بعلوم CIA بتحت مجارجة نوع عليهم نعم زمتشون جيرو وق كم زجمر جيرو كسافة إذا حج يوكرين ورجعت زلا ناي CIA صراحة ينيرو سومز قبر وينيرو زي ما قد دزيز بعد أبزوان زي لا عصرت شدش مدبرات كم زلوا مع يوكرين زنكر شوف زقولوا أقدموا يوكرين باي ذا واي يوكرين أبز غربا كم مارخو خمس قولوا زقل صحابريت هالو السراويت ناتومي مارخ نزلوا ولا تبريزنت أبزا ناي مودة استزاربا أمريكا تري حاجزاتنا بحتى يرجع بفتهم كان سعرها ينخلينا له لذي ولا أنت حاجزهم ما ميجي حدش حاجات هذا يوم له باي ذا واي نزيا نبينا فيديو قبل لكم زيا تا من البعض كسب حجدس أنا حكون كسم معاهم هبكد ميتون كبلاني يرمي أبكالك جنا بينا فيديو قبل لك فتني يوكرين حدش حاجات هذا الله سود ما تايزبل مودة تازيبل اسكرنا كل السبابتي ود كاب صراحة مش عملنا لعلي كسب سوس عمد زلوا كسب سوس عمد زلوا كله وتعبر قون قدمت مجمريا أن ثلاثة عمد قالك تكون قليد بنيرو مودع تزيب اللي أسكرنا سلامتكم إلى أي فرد اللوني أبدي قزبلة هجرا ودحنا تعطيهم سلوزلو نفس كده حنا تحرقينا كم كوسن اللون كم مقبارة يوكرين يكونن قريب من زلنا أتا 100 مليون هجر زلوا إثيوبيا سراويتا أوش مريت إيرترا تانكتاتون مدافعاتون حيزو نبي إيرترا عقليو تدالي خلو إيرترا جن أقلقلوت مودة زي بالجيرة تبايلا على تزيت أناتن سمين كوريا تسميها مالك ذاك دبنا يروح إيرترا 3 مليون حزب الله كوا 4 مليون حزب الله كان بلو 100 مليون حزب زلو سراوي دما معك كم دليت قبر زغل ما بدوبنا كاترا دي كونسي عمريتنا كعسكر زلو سراوي ده حزة كل عدكتها تبع هاجر زلو انت قبرنا يروح هاجر نزز جبرت هاجر كم سيد أنا ويت هاجر ويكا كم سيد أنا ومن مرحلة تقصير نيرو لو ما بنفسهم سورة أوروبا جن كلهم هاجرات قدود عسكرنا كجمرية يوكرين دما مودة زي بلو وتدر ناخد جبرية سواني إني عصر شو من تورحين يرو وجن تجميرو ومخات مودة عند عربي أنت تجبر مرجع قبلك تعميو تصبغيو كلا متشوتي بلكم يلون عزيك عزي بدهي نجري بزحات من سياد دما نعوس لدي تصورنا هذه مناوتنا عند جزلنا اتمر حنا زوسدو مرجع جن بعيننا عالمنا تاريخايو لك زخونة هاجر كمنا إيرترا كداي تقاتيما تمساسال سقوم تاع أوروبا تكون أب أمريكا تكون ولا أب مارس تكون تمساسال سقوم تياتوس كالم رجع سل زي بالله سل يوكرين كتجبرو خلا يتاكل على نعوخد جبري دفافو نيرم أبنا إيرترا كون كلوجت سلامتاي نيوكرين كدحن سل زدليوا نيرترا كتف سل زدليوا نتي حقوف تتكيما هاجر أخذ كلا خلت فتن ذا الهاجر صدها كتوحس فتن ذا الهاجر كم سيد أنا وجيرو الجراي وردولا نيرم زيا كل سب كردا يدلي من البعض نشتري نسمعه. The Israeli military that goes back decades. Israel is a major non-NATO ally of the United States. Ukraine is just in a different position in that we did not have that kind of agreement with them prior to the immediate months before this conflict. But what you have seen us do since this conflict is provide them with the equipment they need to defend themselves. And that includes, of course, air defense systems, Patriot systems and other air. So, بحفشة كم زنرية زلنا ني يوكرين تبيسهم قحيفما بفلا يقول داينا إسرائيل مجمعرو ني يوكرين بتعمي هاسيوم أرتيست بتحقزون يرومي زبهل جن بتحدد ما يوكرين حدا كسعر كخلاله راشا كسعر سلزيك راشا سعرتنا عالمنا حدا قاس لزغوني أب عالم تزلع عليه ني كل روات وارز له هاجر كتسعريه بالله تتسعيره أنت كتقبل كم تغسل نفلت سلزي بهيوتنا يدك سبات نحرب تحسب كين راشا كتسعر تحسب تلقى حدا جنيا سبي خاص سعرتنا راشان تاي مالتي كردا كاس لزي قال مبزعدهم يوروباين فلتوهم راشا كتسعريه بالله نيمزول بوليتيكيا ثاني يوروباي زبزلو كاب يوكرين داخل وامر راشا كسعر وايد لنا مغنيات راشا مسعر مالت طفاتنا عالمون قون سلازخ
ስለዚ ኣንዊሕ ካብ ምሕሳብ ኣገዳስነት ኣለዎ ልሉ ኩሉ ድማ እስከዚያ ንስማዕ እየ between Israel and Gaza and Israel and Iran. But before we do, Ukraine seems to be off the front pages because of the Western media fixation on its version of what happened over the weekend in Israel. Can you give us an update of what is happening in Ukraine? Is it true that Ukrainian troops have been surrendering, Colonel? Yes. In fact, there's a lot of evidence for large-scale surrenders at this point. And I think it's because the Russians have done a very good job of sending messages to the opposing Ukrainian forces telling them, look, there's no reason for this to continue. You don't need to die. You surrender, come on over, give up the weapons. We'll feed you. We'll take care of your wounded. And then we will actually send people with you to the detention area. So, እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኮነሬል ዶግላስ መክግሬጎሪ ዝበሃል ኣሜሪካ ኮነሬል ዝነበረ እዩ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ናይ ዩክሬን ድማ ብዙሕ ግዜ ሓበሬታ ብዙሕ ሰብ ዝሰምዖ ሰብ እዩ ኦፍኮርስ እቲ ሜንስትሪም ሚድያ ካንስል ክገብሮ ብዙሕ ዝፈተነ እዩ ግን ዳርጋ ብዙሕ ተቐባልነት ዘሎ ሓበሬታ ዘውፅእ ሰብ እዩ እቲ ዝበሎ ድማ ኩሉ ሓቅና ኮነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሓቂ ሓይሽ ኩሉ እቲ ዝብሎ ኣብ ትግባር እናራናዮ ንኸይ ዘለና እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ብብዝሒ ይማረኽ ከም ዘሎ ሚድያ ናይ ምዕራብ ከምኡ ክብለካ ይትፀበ የዝልቕ ከም ዘሎን ይሃድም ከም ዘሎን ሕማቅ ከም ዘሎን ሚድያ ናይ ምዕራብ መዓልታዊ ትዛረብ ዋላ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ክብል ጀሚሩ ኣሎ ዩክሬን ክስዕር ኣይክእልኒ ናይ ግዜ ሕቶ ይምበር ክስዕር እዮም ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ ስለዚ ነቲ ዘሎ ሓገዝ ድማ ከይንህቦ 60 ቢልዮን ክንቦም ኢና ንበሃል ዘሎ ኣይንሃቦ ምክንያቱ ምስዓሮም ስለዘይተርፍ እቲ ገንዘብ ንዓና ንጥቀመሉ እዮም ክብሉ ጀሚሮም ዘሎ ሶ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ራሽያ መልእኽቲ ትሰደሎም ኣላ ኣብዚ ውግእ እዚ ኣብ ትርጉም ዘይብሉ ውግእ ኣይትሙቱ ዝተማረኹ እቲ ካልካ ንሕና ምሉእ ውሕስነት ክነበኩም ኢና እቲ ሃገር ድማ ቀሲልኩም ዝኾነ ይግበር ስለዚ ብዙሕ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ይማረኽ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ You will be treated well, and as soon as this war is over, we can get back to some degree of normality. You could go home. And so it's made it much easier for large numbers of Ukrainian troops that would otherwise feel obligated to stay and die to give up. Now, the interesting part is that apparently within the last 24 hours, one of the more notorious organizations in the Ukrainian military, which uses all of these Nazi symbols that we're familiar with, apparently refused to fight. They simply told the government, we've had it. We're not going to die in great numbers any longer. We will not fight. So the combination of, on the one hand, people giving up because they see no purpose. So ብክልተ መንገዲ ይርዮ ኣሎ በቲ ሓደ ብዙሕ ሰራዊት ክማረኽ ከምዚ ራሻ ተተባብዖ ከም ዘላ ኣብ ዘይድሊ ውግኣት እዩ ክመውት ከም ዘይብሉን ሃገር ድማ ድሕርሳቶም ተማሪኾም ትውግእ ዝቕፅለሉ ምክንያት የብሉን እቶም ኣዝዮም ዩክሬን ኣብ ታሪክ ድሕር ትፈልጥዎም ኮንኩም ምስቲ ናይ ናዚ ናይ ጀርመን ርክብ ዝነበሮም እዮም ሕጂ እውን ነቲ ናይ ናዚ ጭርሖን ናቱ ክዳውንትን ናቱ ምልክትን ገይሮም ዝዋግኡ ሰባት ኣሎ ምናልባት ኣብቲ ናይ ፑቲን ኢንተርቪው እንተሪኢኹሞ ምስ ታከር ዝገበሮ እንታይ ኢሉ ነይሩ ናይ ሓደ ካብቲ ዕላማና ነቲ ናይ ናዚ መንፈስ ካብ ዩክሬን ንምጥፋእ እዩ ምክንያቱ ተተገምጢሉ መፅኡ ዋጋ ስለ ዘኽፍለና ዘሎ ብምባል ይዛረብ ነይሩ ስለዚ ዲናሲፊኬሽን ኢሉ ገሊፅዎ ዝነበረ ኩነታት እዚ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ እቶም ከምኡ ዝብሉ እቶም ኣኽረርቲ ናይ ናዚ ሜንታሊቲ ዘለዎም እውን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሶም ነቲ መንግስቲ ናይ ዩክሬን ክንዋጋ ኣይንደልና ምክንያቱ ትርጉም ዘይብሉ ሞት ብጃምላ ንመውት ስለ ዘለና ክንዋጋ ኣይንደልና ስለዚ እቶም ክዋግኡ ዝባሉ ንራሻውያን ዝፀልእዎም ክዋግዎምን ከጥፍዎም ዝደልዩ ንሳቶም ክዋግኡ ይደልዩ እዮም ዘለዉ እቶም ራሻዊ መበቆል ዘለዎም ካልኦትን ድማ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ኣብ ዩክሬን ራሻዊ መበቆል ዘለዎ ንሳቶም ድማ እናበሉ እቲ ምብራቅ ወገን ብምሉእ ናይ ራሻ መበቆል ዘለዎ ቋንቋ ራሻ ዝጥቀምን ህዝቢ እዚ ኩሉ ሕጂ ራሻ ተቆፃፂራቶላ ዝበሃል ቦታታት እሱ መበቆሎም ራሻ እዩ ቋንቋኦም እውን ራሻ እዩ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እቲ ምስ ራሻ ዘለዎም ዝምድና ላዕሊ እዩ በንጻሩ እቶም ምዕራብ ዩክሬን ግፍዒ ከም ዝፍፅሙሎም ዝነበሩ ብዙሕ መረጋገፂ ሓቅታት ኣሎ ክንሰምዖ ኢና ፅኒሕና And even the most stalwart supporters of the regime giving up, or at least refusing to fight, suggest that this may end more rapidly than even I thought it would. Because the Russians are following up. They're moving towards the Dnieper River. And I think within the next 45 days or so, we're going to see them in command of Kharkov and virtually everything that is east of the Dnieper River. Now, the question is, when do they cross and seize Odessa? I have no idea. But I think within 45 days, what I described will probably be largely in Russian hands. Are these representations of the made by the Russian troops to induce surrender credible, or is this a Tokyo Rose type thing? No, they're absolutely credible. That's one of the reasons the Ukrainians are, in many cases, are saying, let's get this over with and be done with it. The Russians, contrary to the propaganda in the West, have treated anyone who came voluntarily to them, surrendered, very, very well. In fact, the Ukrainian soldiers have probably been better fed and received better medical care than they did when they were in their own force. So no, this is very credible. Again, if you go back to President Putin's interview, at one point he told Chucker, this is more than what you think it is. It's more like a civil war. And he talked about Ukrainian units where everyone in the formation spoke Russian and said, we won't surrender because we're Russians. They didn't refer to themselves as Ukrainian. So there's
እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ምናልባት በቲ ዘለዎን ተቐፂሉ ኣብ ዝመፅእ 45 መዓልታት ምናልባት ብምሉእ እቲ ዝዓበየ ክፋልናቱን ክማርኹ ክእሉ ክኾኑ እዮም ይብል ኣሎ ተመሳሳሊ ብዙሕ ዜና ስለ ዘሎ እዩ ኤሮጳ እቲ ፀረ ሚሳይላት ክሕግዝዎም ከም ዘይደልዩ ዘለዎን ቭላድሚር ፑቲን ድማ ፈኪሩ ነቲ ራሽያ ነቲ ዩክሬን ዝበሃል ከም ብሓድሽ ክትንስእ ከም ዘይክእል ገይሩ ይዛሃርሞ ዘሎ ሲቪል ዘይኮነ ነቲ ኣሎ ዝበሃል ኢንፍራስትራክቸር ነቲ ክሪቲካል ዝበሃል ንውግእ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ነቲ ውግእ ከናውሖ ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ታርጌት ናገበረ ይሃርሞ ኣሎ ኤሮጳውያን ድማ ፅቡቅ ገይሮም ሪኦም ኣለዉ ስለዚ ዋላ ሓንቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ከምዚ የለን ኣፅዋር እንድሕር ይቦሞ ንዩክሬን ድማ ክድምሰስ ምዃኑ እቲ ኣፅዋር ናቶም ስለዚ እቲ ኣፅዋር ንነብሶም ክወስድዎ ይመርፁ ኣለዉ ኣብ ግዜ ውራውራን ነብስኻ ይትዕብራይ ስለዚ ዩክሬን ጎላትያ ሃገሮም የዕንዮም እቲ ዝወፁ ዘሎ ቪድዮታት ኮምፕሊትሊ ዝሕዝን እዩ ግን ያ ኣቐዲምካ ተዘይሓሲብካ ምዕራባውያን እንታይ ከም ዝገብሩኻን ከመይ ገይሮም ከም ዝፃወቱልካን ሩያ ኣብነት ርኢና ኣለና እናይ ሆፕ ካብዚኣ ተማሂርና ክንከውን ነሎሚ ቪድዮ ከምዚኣ ክትመስል ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻናል ደገፍናትኩም ዕዝዙ ሜምበርስ ናይ ዝኾኑ እናበልኩ ናይ ሎማ ርሳ ኣብዚ ክምዲና ኣብ ካልእ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ ምዝያ መልእኽቲ ክገትፈኩም እየ ኣብዚ ዓለምና ብቕልጡፍ ሕምባቤ ብቴክኖሎጂ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ ብኸመይ ክንዕወት ንኽእል ዝብል ሕቶ መጀመርያ እቲ ቴክኖሎጂ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብሎክቼይን ከምኡውን ሮቦቲክስ ኣብዚኦም ዓውዲ እዚ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብር ይጀምር ንሕና ስማርት ከይንኸውን ንኽእል ኢና ኣብቶም ስማርት ሰባት ዝሰርሕሉ ዘለዉ ኢንቨስት ተጌርና ገንዘብና ግን ምስኣቶም ክንዓቢ ንኽእል እዚ ሓደ ብስሉን በልሕን መንገዲ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ዘለናዮ እዋን እንታይ ኣሎ ዝዓቢ ዘሎ ርኢና ንዕዑ ክሕግዘና ዝኽእል መፅሓፍቲ ድዩ ኮርሳት ድዩ ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ቴክኖሎጂ ንኩሉ ብናፃ ብቐሊሉ ከም ትረኽቦን ገይሩካ ስለ ዘሎ ተጠቐመሉ ሳልሳይ ድማ